Reka twongere tubasuhuze mwebwe mudahwema kudukurikira 5 kuri 5. Iyi ni channel ibagezaho amakuru mashya asohotse ako kanya, ibivugwa hirya no hino ku isi. Reka amakuru yacu twibande muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahateganyijwe amatora ya perezida uzayobora icyo gihugu. Trump ari guhabwa amahirwe yo gutsinda Kamala Harris, dore ko ari abakandida babiri batandukanye bari kwiyamamariza uwo mwanya. Donald Trump ari guhabwa amahirwe yo kuzatsinda amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahanganyemo na Kamala Harris uhagarariye ishyaka ry'abademokarate. Nk'uko ikusanyabitekerezo rya New York Times na CNN College ribyerekana, iri kusanyabitekerezo ryakorewe muri leta eshatu z'ingenzi zirimo Arizona, Georgia na Northern Carolina. Mu matora aheruka, Trump yari yatsinzwe muri Georgia na Arizona, kandi ari leta zifite icyo zisobanuye gikomeye cyane muri icyo gihugu. Kuri iyi nshuro rero ntabwo ariko bimeze. Kuri iyi nshuro abatora bemeje ko amagingo aya biteguye gutora Trump neza cyane 100% kurusha Kamala Harris, aho muri Arizona afite amajwi 50% kuri 45% ya Kamala Harris, akagira amanota 49 muri Georgia kuri 45 ya Kamala Harris, mu gihe yagize amajwi 49 muri Northern Carolina mu kuri 47 ya Kamala Harris. Abatora bavuze ko bafite ubwoba bw'uko Amerika izaba imeze mu bihe biri imbere, cyane cyane mu gihe Kamala Harris yatorerwa kuyobora iki gihugu. Bafite impungenge zikomeye cyane, bibaza uko icyo gihugu kizaba gihagaze mu bice bitandukanye, haba mu bukungu, haba muri demokarasi ndetse n'ibindi. Bavuga bati imbaraga ze zizaba izihe kugira ngo abashe kuyobora igihugu nk'iki cy'igihangange ku isi. Ibi bijyanye n'ibyo Trump yakunze kuvuga mu bikorwa bye byo kwiyamamaza, aho yakunze gutanga umuburo ku bijyanye n'ubukungu, avuga ko mu gihe atatorwa hagatorwa Kamala Harris, ingamba z'ubukungu zashyizweho zitagira icyo zitanga ku banyagihugu. Muri make yavuze yuko mu gihe mutantoye, n'ubundi ingamba zose zizafatwa mu bijyanye n'ubukungu ntacyo zizagezaho, zizarindagurika hasi, zizarindimuka rwose, bitewe n'uko ntacyo uyu mugore azabakorera, ntacyo azabagezaho. Ntabwo ingamba ze zizatanga umusaruro. Ku rundi ruhande, ikibazo cy'ubukene n'ubuzima buhenze ni kimwe mu bihangayikishije Abanyamerika, aho bakoreweho ubushakashatsi bavuze ko ubuzima bwabo bwari bwiza mu gihe Trump yayoboraga igihugu kurusha uko bwari bumeze mu gihe cya Joe Biden. Gusa ku rundi ruhande, nubwo Kamala Harris ari inyuma, afite amajwi menshi ugereranije n'ayo Biden yari afite ataratangaza ko azongera kwiyamamaza. Kamala Harris kandi afite amajwi menshi muri leta ya Pennsylvania, ifite agaciro gakomeye, aho arusha Trump amajwi 10% yose. Mu bakoreweho ubushakashatsi, abagera kuri 15% bavuze ko batarafata icyemezo cy'uwo bagomba gutora. Bavuga bati twebwe turacyabitekerezaho, ntabwo turafata icyemezo nonaha, turacyabitekerezaho, mube muduhaye umwanya wo kubitegura, ntabwo turafata umwanzuro tugomba gutora. Uyu mubare ni umubare munini cyane, ndetse ushobora kugira ingaruka ku buryo amatora azagenda muri rusange, mu gihe baramuka bashyigikiye uruhande rumwe kurusha urundi.